Yerasi, Yachiachao, Amwakwaba, Sonko Kwanso, Yamwaha, Emwachian, Sanasi, Amwachimuahamuajo, depending on your location, High GH Live Studios, Ghana's numero uno, and it in Seminano Asia War. Now, on this very episode, Yadebaba Sumo Kotoko, Obeka, Dian Dwababi Tuja, Sekotoko, players, and your official, various social media portal, and also Sekotoko, Penny Food, Jap players, Nibi Quine. Na Cyclone City meeting akoso meeting abawiye yede munchemu some exclusively na ode atwaso ama obi bia wi pe bumper to bumper kwan so ayebo sports GH Live Studio na yahwe amanema atumi akoso nti ebedi nkomo players a omo kwani omo bebi si minta ene edukut na bi si oh Emmanuel Ntwikra ye pam no ebi si blay ebi si say echiachi ye ho kan sam ne ade a yɛde nyina baba somo na wanya ochefa ede afrimu na yatoa so ede akoyanim na yenko ne yenka ncho se bomoden na hwehwe subscribe no so emaye subscribe no hwehwe na click so na yemfa nkwa ni jekrum na nsampa efi the Royal City Club Asante Kotoko mu ba nyina no yemfa ensomo ntentem so na channel we de interviews out do to just sanso na up to speed information eto fm na yɛde asomo ntentem so na wanya ochefa won so a wo hwɛ no so yɛde segment bi aba ya to din ni sɛ Kotoko adwenkyerɛfa ho ene sɛn obetimi afresa number ya ɛda screen so yi na won so wa link up na ebrepam no yɛne wo adi nkɔmɔ yɛde obeto nkyɛnkyɛn na sɛ wo da ha na mso da ha na nyina no yɛdi Kotoko ho nkɔmɔ yɛkɔ na yɛde nyi Thank you so much for being part of this great family. Yamebo President Cup, Babi Tuja, Yenim Sir Kotoko, any hearts, and a game no, Ebeba so, His Excellency, Ura, John Dramani Mahama, Papa Ebeba Ahonma, ne, Obe Grace occasion, Abi Bia to me, Akoso, Ghana, Ome Kabi Wum, Ewa Mamu Kwan Sunyanano, EBP Mohonomo, Na Ayen Munyamshe, Kotoko, Yadin Kadisika, some any idea, both teams in Yanabenyano. Atujwa edi amada da yen sebre no de etwem ko na ne senti Asante Kotoko ebehye training asefo fro omu breaki for a little bit na few days pe na do be dumia training asasa se nyame di adoma ne da dwada so na bibia timi akoso nti Friday Saturday Sunday de pokikra homje kakra na on Monday week ebesim no training ebekoso de nim and it's say new players be it say he be Joe Ebe joining us and yes, Obe joining. Sorry, what joining us Asante Kotoko? Hubert Joe, Yadin Kanka, 5 new players, and a Kotoko New must sign here. We are very swiftly. Nana Pen Crababona Basso, or Yabahona Bonabasso. If you saw by as a transfer on yen draggy FTP, Yan intent na ye will not be beer to me, every couldn't be so. Hubert Joe McForder at the Mabricum Chessia, or a new Kotoko player, and also a new players are. About joining Kotoko, Nyamibwa preparation towards the President Cup. Samson Charles Kamara Jamfi, Gold Stars midfielder. One also me patro, one also back training home. Na Nyamibwa next week training extras ahead of President Cup. Kotoko ne has na me patro and Yanu Mienu Ebeka home be Francis Akwan so left back from Bechem United. And also every year into also Ebeka training home be na Fuseni Zakaria. One also Brekum Chelsea. And also a free Abekan Kotoko home, and also Abekan home, ama training akoso. Na Haruna Aziz Dari, Nasa Dari Aziz Haruna, goalkeeper for Bechem United. Enti Eshianfo Numi, so far, so good. Wemo and a Kotoko ni omu ewie, Fuseni Zakaria, Dari Aziz Haruna, goalkeeper no, and I think Francis Akwa, Bechem United, and Charles Kamara Jamfi, Hubert Joe, and Yano Makumaku Numa, do be to me. Sir, players all that no Baba Shioma, Ebe Kabum na Kasubom Patabum na Juma, not training Etumi Akoso ahead of the President's Cup, Banana Kotoko, every President Cup na Kotoko, Ebajina Home, now train any na form you be na Almigiano, every payer so kakra na Yamfana said 2 weeks, and no 2 weeks, grad Yamfana na in himself now training few days. But Yaba said 2 weeks break, Ebekodi Ama Kotoko team no. Na omuhia de nim and it's South Africa akwantu obi ede omanim South Africa for now de nim and no Ceteris Paribus all things being equal yemfa nka ho nam say afi nansen kotoko akwantu no eya na akwa ebu achibidi but de nim
ɛne sɛ kɔtɔkɔ mpanyinfoɔ ɛne South Africa one agent ahodoɔ a ɛboa mo makɔ no awie bibia a bibia deda na kwam kama kɔtɔkɔ ɛbɛkɔ akɔpiem ɛwɔ South Africa for pre-season na bibia atumi akɔ so now kɔtɔkɔ to South Africa for pre-season no nkura ahodoɔ mmiɛnsa ɛna nei wɔn ɛhwehwɛ ne mu sɛ bibia betumi aba na wɔn akɔ akɔpiem wɔ hɔ baako ɛyɛ Port Elizabeth a ɛno Woodfree Johannesburg ɛkɔ no abɛɛ sɛ ofa kaa bɛɛ dɔnhwere dunum ɛkɔ dun wɔtwe ofa aeroplane deɛ a bɛɛ sɛ dɔnhwere mmienu na waduru kama na Nelson Mandela Bay hɔnom bibia tumi akɔ so Ghana fo okrom hɔ paa okɔ Port Elizabeth hɔ a yɛfrɛ baabi Albany Ghana fo ɛwɔ hɔ okɔ location nso a Ghana fo go dewa ɛhɔ ɛyɛ kama krabɛhwɛ paa 2013 hɔnom ɛna the Black Stars of Ghana one ebesi ebra na ora kwesi apia ɛda no a ɔhwɛ animu a Ghana I think sɛ yɛtumi bɔ kopie mu ɛwɔ semi final hɔnom ɛna ɛnɛ Burkina Faso eyiye yɛkɔbɔ semi final no ɛwɔ bia na yɛfrɛ ne sɛ Nesprit hɔnom ɛna ne na Ghana besi a ɔbɔ ne matches bɛɛ mmiɛnsa group stages ni nyina ɛwɔ hɔnom Port Elizabeth Ghanaian groups bi ɛwɔ hɔnom a ɛnɛ asantefoɔ kuo bi ɛwɔ Port Elizabeth wɔ ukopiem top cake nom ene ade a top cake ho enye fadi agro kra wo mu nyina no agye atum se o mpese mo host kotoko enti nyame boa edatena ne na de kire wo mu e de baba be kotoko mpanyifo anim se kotoko ba South Africa na se enye se Port Elizabeth mpo no be base a o mo sre kotoko mpanyifo ne se o momoden na o mu wie bibia mpo a enkomepiem Port Elizabeth obi na bibia ntimi nkoso wano enfama na otumfo so etutu etim no na omo nso en hosti wo mu kama eno ene de yetete e wo ma efri mu eba hono na eno achi Johannesburg nso mpanyinfo ko bi hono ma omo so ya willing to host Kotoko omo so Kotoko e won travel itinerary dada wa plan but asantemanko a ewo emia hodo miensa Bloemfontein ena Johannesburg ena afen so bia your friends Port Elizabeth Omunyane are willing to host Asante Kotoko for pre-season 8 January. A news within the news live on GH Live Studios, Ghana's numero uno. Yere esumwa ya mwa Kotoko 5 new signings are for now. Womu assign yebetimia kasaba 3 players. Ebetimia ka 5 wiho anase 9 free miensa eko 9 so the entire mijina miensa ne se 1 foreign import anase 1 foreign player baako. Ni din Asteris eda ho obetimi afri Nigeria and obetimi nso afri Congo ena eba but omo ehwe local transfer scene na wie ansana ena sa foreigner no etimi aba yes 1 foreigner from Nigeria or Congo ebetimi join Asante Kotoko team no ye yi onu afri nchen enam se enya sipinta depending on players as a Kotoko targeter wo ko mo pa mu nyina no Kotoko nsa kan sa option 1, option 2, option 3. Womo and true anchor option 2 mpo eno madu 3. Plan A no such as Kamara Jenfi, Francis Aqua, Darius Haruna Fiseni Zakaria, Hubejo Kotoko nyomu nyina. Best of 3 players bi eno mo monitor mo local scene na Kotoko betumi di omo aka one transfer ho. Nasa 3 players no baako si boso a ene betumi aba se agent omo no AD Kasubom Patabom from Nigeria. Anase Congo no ombe activity na ama 1 player a journey team no eno any de yenima edi to jama yene chiefo now Golden Cakes FC 1-2 players ena enre chibiriba to anim se Kotoko after the game womo ni womo eji nkomo se bibia betimi akoso player friends that Acosta Usu midfielder no so 10 jersey Kotoko enkomodie no ekọ animu na senosanya Kotoko nko na epe yes, teams out do be the hats folk nom any nation session so abo epinimu na say to team any abreso betimanya nkwada mienu na afri ho blessing ega na say bless ega de kame ayesampa ono so no 99 jersey Kotoko nso any edi nachi enti nkwada mienu da Costa Usu any bless ega ye winger no enkomodie ekos na eno depende se ega de no baba mu a be depende on a branch a your friends Fernando Wisdom Bassi either so beko and so betena no no ehun komo me dey bro Kotoko mpanyinfo adi nkomo kakra with players no that is on Thursday wiemu kakra na meeting no ehya ase ekọ no nan so na meeting no abawiye na contract won sensem
me de beto anim say Justice Blay na foreign contract bi da ho de ma no empanyifo ene ne di nkomo say satisade a ombetimi ahua no kusakuse nkunimdie kwan so say wonko na onko to abrabo paso kotoko mpeso ne Justice Blay entem ebekwa akose na akwa ebibi ho enti na wotete tise nkrofo twimu srade ne ade a expect say kotoko be professional na se impo se Blay ebekwa akwa nkunimdie kwan so na omienu nyina asre na time bia kotoko atimi amakwanya ade ama Blay na ida se enei oba beka daachi ankoma bi ho oba beka juvenile side ho aboa wo mpo o training ho a watimi aye ene kwan bi akotoko daachi bi se Blay ebeka team no ho enye so obebo mpo na oba beboa team no ewo ekwan bi ase the name was frempon ne Eric Nibam eye no omo mpesom no Blay ntembe se na ebeye na saa ayonkoye no ebese ewom ti omo way option of foreign move bi a ebaye no ma hwese ombetimi atu Blay edi atu ho na watimi akwa akosi akan na ono so anya tefa kakra edi atu ne kotokuom wei ene de ensa kan ede ma yenetefo ewom na eno achi Daniel Dra getedia no so yes eno de minim se kotokone na kasa ama o ate ase a ne sa ono so yes obegya team no edi atu onom nam se ne modemo no owura Karim Zito ese enhyada ententam emfama no na Fernando Wisdom Bassi ene mu check kakra ebi se ontena bi so wonko technical handlers no so ade omo adwenkyere akwa koma mpanyimfo a wo mo no adi nkomo omo Naija o head towards Abiekuta Road betumi aba se yenua Wisdom Bassi betumi akọ no eni nchemu a meeting na se ebeweye omo ne na hia yes yempese yebe unprofessional koma ediye anaso omudi ye dia beto anim esa mpanyimfo no ya mfa ni dia ma wo but ye te ho dia ma se omo hyehyia players no amadin antise mre bi akotoko ehia players a oyese omutimi ne omoye termination sama na akwakoye ensempi akodi akire no sa na tie mintani aduku empanyifo ese with experience wise any Africa no omehia squad depth inti ese omoto abrabo paso emato kotoko team no all things being equal unforeseen bia last minute change bi de minta any aduku womo ebeto aso ade amasante kotoko a coach request no obehia womo say experience wise ufri bench kra eba be you obi a eno kra nso ema vim eba team no with vigor enya ketwa Emmanuel Lantry betina ono na ene bibia ekyeresa mpa esenka CCCC dadako no yakobo no but Emmanuel Lantry ebetina Sante Kotoko with ne dazzling form akakra yebewie season no oyo no asom panyimfo ani se de nanu ada me de to anim no na che dwamena nso nkomodi ekoso onso ono atukwan pen but yesi akwantuo bi aba no ho ida so obekoso wonko Kotoko mpanyimfo ni bedi nkomo se eya ene ekire din obeko se enya nso a mpanyimfo ni bedi hu nkomo na outings vini ko de so muka na etipeye no wo mo atumi ayo nti omo way eno nso option I said blade ni bia eno de de tuja de ama inatiefo ewo mu sanso ene ne yemfa nto anim se ebi ko na ebi ba saa no se de maka no se blessing deal no activation be adwuma just Fernando Wisdom Bassi ene ne baba ito Abiekuta no aye possible na bibia wie peye na ekokoba saa de a ene bless branch no about to do mighty jet ne obo golden kicks no me pacho wono so ebetumi adjoin team my friend sa Sante Kotoko we air the ensa kan yade ma yene chire for sonko kwan so live on GH Live Studios na yade ni nyina no ato yanim ewo mo se Kotoko mpanyimfo fa adwin bi se one scouting prowess no won ba biem yes we air the yade tudwa ama yene chire for na meeting ase ekoso a omodwen ho enti yabeba bedom suko na yedi nchemu ni nyina no edi ama but on this note a transfer episode enene yedi esom ntentem so na bibia akoso new design for Sante Kotoko new jersey the Hope brand aye awie edi a champanyfo eva mpanyfo atimi choose omo options awodro na jersey ni ya maako 9 yes Kotoko atimi ayimu mienu aba konso bet said e bi semi ya players no be show training grounds technical dugout or any idea expect say in a few days no Kotoko mpanyimfo the Hope brand new jersey THB no eba betu jom mienu be announcement na bo oko THB page
Facebook and as social media and the kotoko the same day kotoko be announcement the same day no and a THB so ebeye no area di tuja ama ye na tiefo sonko kwan so ewo exclusively na yakoye nim now yenya djuma we ma ye na tiefo other teams no so ene kotoko ene si akan yo enti yemfa nto anim say ye de kotoko transfer kakra ma no na ye bi pi so ene ma so teams awdo no so awura mu ewo marketer enya fadi akrokra enti bibia no ekoso na sisi ade ye betia confirm sa blessing again come no for kotoko no adru ebe chase adru animu and I'm say Fernando Wisdom Bassi atiase and termination no adwuma ne sa ewo mu no so officially kotoko the communicate ebeba bonten na players mu dwom kwanse na matete ho abobodi ama no aye official media man so HS signature of Pando Heart of Lions goalkeeper Lawrence Osei na fe so media man no so mu goalkeeper your friend say Pia Kubi wonu mom enso ekọ bia your friend say Heart of Lions ye ho womo eba ba swap deal we de to dwa yare ma yenetiefo ewo mu na ye de no Heart folk nso Elram in advanced stage omo ne met for your friend say Gebre Bona edi nkomo yes no a free agent no see academy nso atreman enti enei eno ene de free mu eba yare ma yenetiefo ewo mu Hearts womo so ene Tachima 11 Wonders edi nkomo for Obi Oba number 2 right back our friend Farouk Ameyao last season Access Bank Division 1 league or share goes soon ewo mu a eno de de ma yenetiefo ewo mu Hearts epe right back no de toja Gold Stars and so enei omoni Emmanuel Ankra edi nkomo edu ache yie papa in Swatchaman former center back no womo epe no coach from Pomanso kotoko legend ene ne ye adwuma obofo akwa enti onim no ena ode no ekwa no de etoja Jona atukwen so ni deal to bia a friend say Heart of Folk no ono awie ni medicals enye ono nko ode Emmanuel Sapon mu nyina awie mu dia ye de tuja ama yenetiefo ewo mu nti Prince Kwabena Owusu ono nso ebe join Heart of Folk a eno ye nkomo a etodwa ye de ema wo ewo mu na on this episode here ye betimi e de amount sa Sante Kotoko stories about new players nyame boa almost training and say ahead of President Cup na new players in Numa oba finalize omu deal ni nyina no ebe journey training na bibia betuma akoso a upon coach request oya dia selection obeka ho for gamer Kotoko any heart airborne no any dia betodwa ye dey my team for me the direction Kizito afei no journey ya bomodin na to subscribe na yemfa nsempa ni nyina no and some exclusively live on GH Live.